tobom sam htio ono što nisam s drugima, da zauvijek budeš moja ljubav najveća, a što mi je veća i od Bosne tuga, to je tvoja zasluga. S tobom sam htio ono što ni... Online shop je dostupan za naručivanje Njemačku i Austriju. Nema puno na stanju, po tona, tu negdje. Znači, definitivno, online shop je pušten, samo Njemačku i Austriju za početak, mogu se naručiti prvoklasni suhomesnati proizvodi. Znači, imamo ne znam koliko, već oko 12 suhomesnatih proizvoda trenutno. Znači, Njemačka i Austrija. Slanje paketa od dana narudžbe od 3 do 5 radnih dana. Nemojte odmah zaštiđen paket, tek što piše od dana narudžbe. Hvala vam puno, uskoro će biti još proizvoda, malo je vrijeme toplo, bit će to i mliječni proizvod i tako dalje. Ja imam suhi sir, da ima i suhi stranički sirevi, razumiješ. Znači, gore na Vlašiću kave pasu područno i pasu zelenu travu, da se zna samo, okej? Imate tamo, znači, bit će uskoro čvoka. Ono što jeste novo na online shopu jeste Sultan roast beef. Znači, on je medium, osušen lijep. Imate također suha rebra, goveđa bez kostiju. Imate suho bosansko, tradicionalno suho meso, ono što je bilo jednostavana. Imate Verhatović premium bosanski suđuk. Imate kolen, imate sarajevsku čajnu i bit će također, tu je i roštiljska. Daj vam dečka snimamo, daj da im snimimo. Ja sam toliko sam ovako i pozdravim, nisam na redu. Prije svega Maksuz, selam. Veliki pozdrav za sve dobre ljude na gdje bili. Također imamo poljalar, livatski dimljeni sušeni sir. Imamo pravi onaj bosanski suhi sir. Znači imamo kačkaval, ima ovaj travnički sir. Kajmak još neće biti zbog tople vremena. Također tu je naš i sultan, pobiva sve vrste sultana, znači tu popije, znači ovaj pogotovo crni. Naručite, prespavanje popijete 3 gutljaja i aktivni se do 3 sata. Mislim, nećete moći spavati, kad se razbuča vas, to sam mislio na neko pogrešno nekati. Hajde poljubiti, ja ne uvužam, govorim, ljudi dolaze tu, a nekomu selam, merhaba, dobro došli. Šta da vam kažem? Znači, Njemačka, Austrija je dostupna, uskoro je ostale zemlje, alejkum selam. Čim malo zahladi, znači, bit će dostupno za cijelu Evropu. Ovo je početak, još je toplo vrijeme, uskoro će biti dostupno. Hankon Maxi, da vidi ljudi da se peku čevapi ko drva. Ono je naša, pogledajte štija, pogledajte čevapa tamo. Znači, tu je cijeli tim, radimo punom parom. Hvala vam na velikoj podrški, hvala što dolazite i šta da vam kažem. Slušaj ovo. S tobom sam htio ono što nisam sa drugima, da zauvijek budeš moja ljubav najveća, a što mi je veća i od Bosne tuga, to je tvoja zasluga. Da se zna da kroz Bosnu se ne može zapjevat, kroz Srbiju zasvirat, a kroz Makedoniju zaigrat. To je to.